Banjani Nkosi masikhulu standards. Amen. Nkosi. Qala Nkosi ngiyakhetha Nkosi Nkosi. Enazaretha Nkosi akhona baba befundisi. Bavangeli ibandla lonke egameni lenkosi uNyazi Nezulu ngiyanibingelela abantwana benkosi. Nginovalo ngesaba ngena nomuntu okuphiwe Enazaretha ukukhuluma. Ngiwumuntu nje odaliwe oyithintitha ongakwazi ukukhuluma kahle, kodwa ngiyacela enkosini Enazaretha uNyazi likhulume kimi, ngikhulume kini kayibonga Nkosi. Ngoba vele abantwana benkosi njengoba sila sonke munye umphakeli wethu uNyazi Nezulu kayibonga Nkosi. Njengoba sila sonke abantwana benkosi sihambaze senqunu kaSemphethe futhi silambile sidinga ukondliwa, futhi njengoba sila siyagula sidinga ukwelashwa. Sina abantwana benkosi sithwele sidinga uyena ozasethula lemthwalo esithwele kayibonga Nkosi. Mhlazembe eqala Enazaretha angicela enkosini Enazaretha inkonzo yokubonga kusuka qaliwe kumenyezela ukuthi inkosi izosenamela kulomuzi waseNazaretha noma kungabanga kholula, kodwa siyabonga Thixo omkhulu wasebuhleni uba namhlanje ubukeka lo mhlangano usuyimpumelelo kayibonga Nkosi. Amen. Sibongeke kwezinhlaka zonke ezikhona Enazaretha zala iningizimu ezibe ingxenye yokuba khona kwalo mhlangano. Abanye abakhona la bantwana benkosi ababe ingxenye yokuba khona kwalo mhlangano asibona Enazaretha ngokugqoka njengoba sigqokile nje, kodwa ba Enazaretha enhlizweni kayibonga Nkosi. Lake lasho uthi ngenye imini lathi khona abantu Enazaretha ngokwenhliziyo hayi ngokugqoka Enazaretha njengoba siyigqokile. Mangisho njalo bantwana benkosi ngithi kuyinhlaka zonke la iningizimu sinawo baba amakhosi, sinabefundisi, sinabavangeli, abashumayeli, abakhokheli nebandla lonke nabangagcotshiwe ababe ingxenye yoba lo mhlangano ube impumelelo ube khona namhlanje njengoba ukhona kayibonga Nkosi. Mhlazimbe ngokhethekile abantwana benkosi basibonga uNyazi uke wathi omunye wabafowethu ukhona umhlangano la eNazaretha wezwa amalungiselelo, wathi siyawubongela lo muzi waseNazaretha unenhlahla nathi esiyifisayo emazweni asemakithi esingazi ukuthi singayithola kanjani. Lo muzi waseNazaretha unenhlahla nathi esiyifisayo emazweni asemakithi esingayazi ukuthi singayithola kanjani. Siyabonga ke bantwana benkosi ngoba lo muzi uthandiwe Enazaretha kayibonga Nkosi. Amen. 208 208 Tawani le tawani le bofigile ubonasa le tawani Amen.
bengime mhlazimba uNkulunkulu mayivuma ngizoqhubeka abantwana benkosi kodwa ngifisa ukudlula endabeni kaExodus incwadi ejwayelekile 18 verse 13 incwadi kaExodus 18 verse 13 Enazaretha sisendabeni abantwana benkosi ngenye imini umuntu ke wanenhlanhla unohambo inkosi iyake yacela Enazaretha ukuthi akayiphelezele kuyiwa eICC kayibonkosi yokwethwesa iziqu zoba usolwazi osolwazi ithi inyanga yezulu ngenye imini Enazaretha sekuyisikhathi sokuziqhenya ngoShem sekuyisikhathi sokuziqhenya ngoShem ngaba khona kulolu hambo mhlazimbe ngizoya eICC bese ngiphuma ngigcine eCape Town Enazaretha kayibonkosi luzambula unyazi lomeduze kwesikepe siduma Enazaretha sezigunyuliwe izintambo ezilophi zokusibopha kodwa sithi kuthwe sophuma ngo1 washaya u1 wedlula kayibonkosi awungifundele baba Exodus 18 verse 13 wathi ngangomso uMose wahlala ukuthetha amacala abantu wathi ngangomso uMose wahlala ukuthetha amacala abantu bema kuMose ilokhu kwasa kwaze kwahlwa umkhweka Mose wabona konke uMusa kwenzela abantu wathi kuyini lokhu okwenzela abantu na uhlalelani wedwa abantu bonke bemi kuwe ilokhu kwasa kuze kuhlwe uMose wathi kumkhwe wakhe ngokuba abantu beza kimi ukubuza uThixo uma benendaba beza kimi ngithetha amacala abo ngiyabazisa izimiso zikaThixo nemithetho yakhe umkhweka Mose wathi kuye akulungile lokhu okwenzayo uyakuphela amandla wena nalabo abantu abanawe ngokuba lokhu kunzima kuwe awunamandla okukwenza uwedwa akulalele izwi lami ngikweluleke uThixo abe nawe mela abantu phambi kukaThixo ibambe kancane mkhulu bengifisa usho ukuthi bakhona abantu bantwana benkosi abakwenzayo lokhu bengakunikwanga mhlazimbe uJethro umkhweka Moses kwafanele athi mayithi akulungile lokhu abeseqedela athi mawungakunikwanga bayizwa bangcwele kodwa bonke abantu njengoba sila bantwana benkosi amukho umuntu okhona lana ongenayo indaba ayilethile onyazini kayibonkosi ukuba lizothetha amacala ethu lutho uthi ngenye imini khona indoda eyayigula ngekhanda yehla yenyuka emtshebheni ithi le ndoda mayidlula emtshebheni abafowethu ababemi endaweni yokuncebeleka bezenamela bathi wendoda bebuza kulogula ngekhanda uhlalelani wehla wenyuka ukusindwa ingabe usindwa yini lutho uthingo yasima le ndoda ithi khimilili yasibheka ngakulaba abeneme abadlela into zabo yathi kanti nongathwele uyasindwa bantwana benkosi njengoba sila sonke sizile ekuphileni sizele kumethuli kayibonga inkosi ithi insizwa endala sise ICC
unyazi inkosi yokuthula. Ithi namhlanje sizophendula imibuzo ethi sisholona unyazi ukuthi liwusolwazi osolwazi. Sisholona unyazi ukuthi liwuprofessor oprofessor. Ithi lensizwa mayiqala inkulumo ithi unyazi liyinkosi yokuthula. Bantwana benkosi ibandla namhlanje liyilento eliyiyo ngenxa yonyazi. Amen. Ithi lensizwa endala sikhonza izama enkosini. Onyazi bantwana benkosi lwenze into ebeyingalindelwe umuntu. Sinenkinga yentaba eyodwa nenyanga iyodwa abafuna ukuyikhuphuka abaningi kodwa ngenxa yokuthi unyazi liyinkosi yokuthula lilithathile ibandla lasebuhleni namhlanje lisekhenani ngonyazi kayibonga inkosi. Amen. Enazaretha sisendabeni enkulu sikhonza izama enkosini besise Bethlehem lapha. Ithi inkosi unyazi ithi Enazaretha ngizonikhulumela noNkulunkulu ukuba kasheshe azilungise zonke izinto enisifisayo. Ngizonikhulumela noNkulunkulu ukuba kasheshe azilungise zonke izinto enisifisayo. Uhlalelani wena wedwa bonke abantu bemikuwe kusuka ekseni. Uthi ke lo mbhali ingoba abantu beza kimi ukubuza kuThixo mabe nendaba beza kimi ngithetha amacala abo. Thetha amacala abo. Inhle kangaka inkosi yethu imuhle kangaka. Lemoto akusiyona yakho thatha imbuzi umfana ibambe ubese bathakazelela abantu bakini. Ubatshene bayivikele ezingozini kayibonga inkosi. Ngiyonyazini sikhonzama enkosini liyabuza ukuthi le moto ohamba ngayo ingayiphi imodel. Ngithi baba u93 lothi kulungile inkosi ibusise uzoyithola engcono kayibonga inkosi. Masibuya eTabaze eHarrismith Enazaretha eBethlehem sehla eRichmond. Sasihamba nomfowethu umbangela umhlamvu. Seyafana enye insizwa bantwana benkosi isithanda kaMzulwini ikhona imoto esengikutholele yona engconywana nakuluhamba kuyo ozizoyithatha kayibonga inkosi. Amen. Sibabaza lezo zinto bathaba ithi inkosi inyanga zotshena nabantu ukuthi ushembe ngisho ngani ukuthi uNkulunkulu. Tshena nabantu ukuthi nisho ngani ushembe ukuthi uNkulunkulu. Sise phuma ngo1 bantwana benkosi ezomema unyazi ukuthi kalikele uyonyathela ithi lensizwa ngisanoma yahlatshwayo nisibongo eShestaville. Ithi kodwa lensizwa baba ngoba sofikile la ngiyafisa ukuthi kuyonyathela eRobben Island ngoba baningi abantu abashonela lapha kunamathuna abantu. Mawufika lapho unyathelile inkosi labantu bawuphile emoyeni. Naselivuka unyazi bantwana benkosi nebandla kwayiwa khona masifika lapha amathikithi aphela kodwa sifika limile unyazi ithi insizwa eXhosa eyayisesangweni isecurity ithi Enazaretha ngiyaqala ukubona isikhulu esinje ithi lensizwa ngekungena mina kwezikhulu ngokuphuma kwazo la angaze ngisibone isikhulu esilindwa isikebe. Simile isikebe Enazaretha siyaduma kasihambi bantwana benkosi lumile unyazi lubheke ngakuso kodwa kwiplatform isikebe siyaduma kufanele bangaba kodwa lumile lidondozele ngeumbrella lubheke esikebeni alungeni sesishayile isikhathi sokuhamba. Ithi lensizwa ngekungena kwezikhulu ngokuphuma kwazo la ngiyaqala ukubona isikhulu esinje esilindwa. Ithi lensizwa isikebe sifana nebhanoyi kasimlinda umuntu. Asimlinda umuntu. Bantwana benkosi Genesis 27 ba. Genesis 27 verse 1. Genesis. Masila sikhonza enkosini. Silangazelela izibusiso kayibonga inkosi. Unyazi njengoba lihlezi lapha Enazaretha luphethe izibusiso.
ayikho enye into esizoyifuna labantwana benkosi ukuthi uNkulunkulu omhlaka kuphela asikhumbule uNkulunkulu asikhumbule nemindeni yethu ithenye insizwa Manazaretha ningitshela ukuthi imfundiso kaShembe inisize kuphi kanye nemindeni yethu imfundiso kaShembe Genesis 27 ba verse 1 kwathi uIsaka yasemdala amehlo akhe sefiphele kuba engasabheki wambiza uIsewu indodana yakhe enkulu wathi kuye ndodana yami wathi bheka ngilapha wathi kuye bheka ke sengimdala angilwazi usuku lokufa kwami ake uthabathe izikhali zakho izinkemba zakho nemcibishelo yakho uye endle ungizingelele inyamazane ungenzele isidlo esimnandi engisithandayo usilethe kimi ngidle ukuba inhliziyo yami ikubusise ngingakafi ngiyabonga baba isinike netheni ebanti enale lezozi khuluma kulungisiwe la zikhothi zami enkosini ibuzile inyanga ezulu ivela esibonakaliso khona indaba enjalo bantwana benkosi ezokwenzeka manje ensukwini uhlatshelelwe kuthwebongane bangani uthi omunye ngeyimini lake lahlabelela ibandla liza nenkomo enkosini nyanga ezulu malifika isiyalimisa ibandla ithi mfundisi labantu abaza nale nkomo banikele bonke ini kubo usethi umfundisi baba banikele isithi inyanga ezulu awu laze lanamanga ikhehla wemadoda ithi inkosi lalela mfundisi isibusiso siyamanzi umnikazi waso amen laze lanamanga ikhehla wemadoda isibusiso siyamazi umnikazi waso Enazaretha ngiyakhuthazwa ngani zakwethu ngoba isibusiso siyasetshenzelwa ithi le ndoda endala ndodana uthatha izinkemba zakho nemicibisholo uye endle ungizingelela inyamazane uyilethe kimi ithi le ndoda kuze ngikubusise ngingakafi Enazaretha sifuna isibusiso njengoba sila amukho umuntu ongasibona isibusiso kodwa siyasetshenziswa futhi siyamazi umninisi yazelana manje ikhehla wemadoda ngoba abantwana benkosi yahlola inkosi yamaNazaretha yabona ukuthi hayi bonke labantu abala abanikele bonke kule nkomo bayahlabelela kodwa abekho amagama abo akalotshiwe yeza ke lolo suku eNazaretha angathi sihalalisa sonke sibe sinamathele bantwana benkosi kuleso siphe sokwethulwa iminikelo yethu ibe khona ngoba inhloso bantwana benkosi ukuthi uNkulunkulu wasikhumbule ngoba akasikwazi ukukhona asikwazi mhlawumbe yakwazi wena mhlawumbe yakwazi
Sithwele eNazaretha ithanye indoda ya eNazaretha uthi lo baba ngake ngahlupheka mina kakhulu ngongi eNazaretha uthi ngayenza imisebenzi ngoba seluleke kwimfundiso kaShembe isho njalo uthi kasikhumbule abazali bethu sikhumbule nabadala abangasekho bethu ithi lensizwa ngahlaba kakhulu kodwa usizi alungiyeka ithi ngenye imini ngase ngiye enkosini yamaNazaretha ngiyobuza ukuthi baba ingane ngoba sengikwenze konke okufunwa abazali bami kodwa usizi kalungiyeki Thixo uyakhuluma kanye nakabili nokho umuntu angezwa uJobe 33 verse 14 ba uthi lo baba eNazaretha ngathi mangifika enkosini yamaNazaretha yathi ngakho mntanami ufuna ukuzokwazini ukuthi ingane uhlupheka wathi omunye baba ngisade sengiyenzile ithi inkosi ngiyaqala ukuza umuntu ethi sebenzele konke abakubo kodwa still usahlupheka ngakho hamba ke mntanami kuzovela ukuthi ingane uhlupheka Jobe 33 verse 14 funda ba uThixo uyakhuluma kanye nakabili Thixo uyakhuluma kanye nakabili nokho umuntu engezwa ekuphupheni esibonakalisweni sobusuku lapho umuntu ehlele ubuthongo elele embhedeni ngiyabonga baba iningi thina ndoda ngathi nganikela abantwana benkosi Nkosini ithi ngalala ekhaya kwaba isonto lesibili uthi ngathi ngilele kwafika amadoda amabili esibonakalisweni athi sesibonile ukuthi usuhambe wasiceba kuShembe athi la madoda uyasazi thina uthi lona hayi kanginazi kodwa ngiyacabanga ukuthi ningabanye bomndeni wami ngoba bomkhulu noma kokhokho bami uthi lo baba athi la madoda asibona bakini thina lolu sizo nalo awulwenziwa abantu bakini kodwa ulwenziwa yithina thina kasibona bakini Yethuka ebusweni bakho Bantwana benkosi kasibona bakini thina lo sizo nalo alwenziwa abantu bakini lezwe yithi Sesibonile ukuthi uhambe wasiceba kuShembe Athi la madoda lalela thina sibona bakini lo sizo lenziwa yithina thina sabulawa uyihlo omkhulu sathi masikhala isiqalekiso sehlela kwehlo omkhulu sasesehlela kuwe Yiso lesesenza uhlupheke kangaka Similo 5 verse 7 Obaba bethu abasekho sithwele izono zabo Obaba bethu bona abasekho sithwele izo ngeke ngibabongele eziphansi zami enkosini abantwana abakhulele kuleli bandla Ngoba khona umthandazo othandazwa abefundisi mabebusisa abantwana
othi sibanibani ngegama lenkosi namhlanje mntanami uyabusiswa igama lakho kalilotshwe eparadise la kulotshwa khona abantwana abahlanjululiweyo khona ivesi elithi izikhubekiso zabazali bakho zingabalelwa kuwe yezwa maNazaretha elithi izikhubekiso zabazali bakho zingabalelwa kuwe sisindwa nje izikhubekiso zabazali bethu ngeke ngimbongele umuntu ongathwele maNazaretha Isililo 5 verse 7 O baba bethu bona basekho sithwele izono zabo ngiyabonga baba Ethi le ndoda sesikubonile usuhambe wasiceba ukushembe Thina sibona bakini thina sabulawa oyihlo noyihlo omkhulu izitha zikaJesu zifuna ukumbulala wathi uPilato mayithi ngigeze izandla zathi izitha hayi thina sithi icala labo lomuntu alibuzwe kithi nase ezinganini zethu igazi lalomuntu mayithi mina akanginalo icala legazi lalomuntu olunge kangaka bathi ababefuna ukumbulala ayisithi thina igazi lalomuntu ithi inkosi silapha bantwana benkosi umuntu omelana noShembe uShembe uyinkinga ngoba ugqilaza isizukulwane sokuqala nesesibili nesesithathu kwakushunyaza Niyezwa maNazaretha umuntu omelana noShembe uyinkinga ugqilaza isizukulwane sokuqala nesesibili nesesithathu ukuthi bebengekho abantwana wenza leyo nto akusho lutho Obaba bethu bona abasekho kodwa thina sithwele izono zabo Lapha ngakithi khona umuzi wakwaMbuthuma maNazaretha Fika ngenye imini umama wakhona Ntombi yakwajala ekuthiwa Mahloma endlini Semdala ufika kimi ethempelini uthi mntaka Mzulwini ngize lana ingane yami ibuye eThekwini igula kakhulu Mayifika ekhaya kwase kubonakala ukuthi abomndeni amakhehla nezalukazi akuzohlalwa la ekhaya kulinda umphefumulo walomntwana ngoba uyagula ka uthi ke into engixaka kuye ufile ngase ngithi mangithika kulandwe kufonelwa imoto yemzimba ukuba kathatha siwe emakhazeni waseyaphaphama lo mntwana uthi ahamba imoto sayibuyisela emuva yokulayisha imzimba wabe waphinde wafa sathi siyayibiza wavuka futhi uthi logogo bantwana benkosi ukwenze lokhu kaze kakathathu kulokwesine uthi sambona ezama ukuvukulele basesuku ngomakhehlo sibanibani amadala uyawabiza uthi asemtatamisa amncekisa ngogudulo lwendlu uthi wasephumula lo mfana wathi hangaze ngazimosha uthi abuza amakhehle sibanibani mfana sibanibani kanti wezani eThekwini wabulala umuntu na uthi lo wathi athi lo mfana angaze ngazimosha uthi lo gogo azothi egcineni athi ngathi ukushembe uthatha amakhehlo baba uPetros bakwaMbuthuma wawuhlangana phi noShembe ngoba uShembe sizwa ngendaba sikaze simbone ithi lensizwa yesitimeleni sasihamba nabangani bethu sasesedelela amaNazaretha kanti ngokwenza kanjalo esitimeleni emakhoshini kanti sethuka uShembe uthi inkinga manje ningibona ngifa ngibe ngivuke mangithi ngiyayithatha indlela ekufeni ngivele ngiqhamuke ubaba omile endleleni eqhwakele abesethi ya mntanami ngizoke ngibona uzodlula phi ngoba wangithusa emhlabeni ithi lensizwa lo mntwana mayesho lo gogo uthi uqhwakele uthi mina nguShembe ngizoke ngibona ukuthi uzodlula phi ngoba uthi kungiphoqa ukuthi kangibuyele esidonjeni sa zodlula phi ngoba wangithuka usesemhlabeni Bantwana benkosi uNkulunkulu akasikhumbule ngoba sisendabeni enzima esingayazi ngiyangithi banenhlahla abantu abakhulele la sengishilo ngathi kunomthandazo imfundiso kaShembe maNazaretha besingakwazi thina ukuthandaza sifundiswe imithandazo kababa wethu osezulwini kanti ingcweliso kodwa ithema ifika inkosi yathi hayi lo mthandazo eniwuthandazayo uma uyiNazaretha awuthi uma uthandaza uthi Thixo amakhosi akithi ohlanga nawusela
oshaya kompande nawe inhlobo zonke ube sothi Thixo umuntu wakho uShembe wamthumelela kuthina ube sothi ngilapha mina ntandane kasibanibani mina ntanda usho uyihlo noyihlomkhulu fika lapho uBombela eFoundation wafike wafundisa ukuthandaza amaNazaretha ukubusisa ukudla esasingakwazi namhlanje siyazi ukuthi makubusisa ukudla kuthiwa ngoba imfundiso kaShembe Nkosi baba umsa wakho busisa isithebe esiphambi kwethu ethokozisa umzimba nomphefumulo makube njalo amen kwabhalwa phansi ngoba uthi ugagani manje lapha kwaMpofani eletha umakhothi ukudla abantwana benkosi athi uzokuthatha athi uyafika mayifika ekitchen endlini akudliwe ababuyisa okunye ukudla athi kuyenzeka ukuthi inceke yenkosi ayikuthandi lokudla kwenziwa okunye abuyisa athi mayibuyele emuva ezolanda izithu athi yafika kudliwe usethi buya esinye isikhathi seluthi ugagani mntanami ngiyakubona ukuthi uyathanda ukubusisa ukuthi owazi bakubusiswa kanjani awazi ukuthi kubusiswa kanjani Bantwana benkosi cishe sengigcina la uthe oke wakhuluma ekuseni wathi imizi yonke kaShembe inemlando emkhulu wathi nalo wala iNazaretha unomlando kayibonga Nkosi la sikhona isekhaya kuboka bheka uMesiya amaNazaretha akayibonga Nkosi amen la iboka bheka uMesiya bayezwa abangcwele amen Thomkhulu inkosi langa yabuza isalukazi uMamemele esigane kwaphungula yabuza isalukazi kwabanye ababekhona ukuthi ubani igama lelo isalukazi base bethi bona hayi uMamemela lo ogane kwaphungula kuthiwa yasithi inkosi langa yashaya kathathu etafuleni yathi lo ngiyamqamba namhlanje ubheka uMesiya niyezwa amaNazaretha kuthiwa yashaya etafuleni kathathu yathi namhlanje lo ngiyamqamba igama lakhe ubheka uMesiya akasena uMamemela phungula kanti salukazi sizokhulisa uMesiya uthingo lwenkosazana amen bayezwa abangcwele amen sisekhaya la kokabheka uMesiya amen manje uthunyazi bantwana benkosi kunebhisi nayi ibhisi la modlula nje kulomuzi ushona ngale ibhisi la uthingo lalenza khona izimanga lezikhombisa ukuthi lo ubani luya esitolo abafana abangaliboni luthi noma selibuya sebelibone liyongena esitolo luthi malibuya bathi ayisolibamba malibuya bathi mayilubuya kozele balale ledlule kayibonga Nkosi amen nayibhisa ayikho kude na umshushwane ezikhonza benkosini la labhukuda khona la ngezansi isekhaya kokabheka uMesiya la sikhona Thingo lonkosazana ngiyabonga maNazaretha sikhonze zami enkosini ngeumuntu oyithintitha ngiyacela uxolo kakhulu eZulwini ngicela ukuma la nginciphe sikhonze zami enkosini lukhulu uThixo unyazi lenkosi lukhulu nginciphe mina egameni lenkosi unyazi amen Siyabonga amazwi amnandi sophiwe umfundisi wenkosi inkosi izimbusisi Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo samashumi ayishiyagalolunye nantathu 93 sizocela umshumayeli oluthulu wasesiphathini asola lesihlabelelo inkosi imbusisi Nkosi busupha mabangcwele Akubunga kuye unguye Oh
Asibonge. Ithempele Underberg. Mphathi Mvulweni inkosi imbusise. Siyangena isikhumbuzo sokuzalwa kweNazaretha ngoLwesine umhla ka-9 ebusuku ngo-9 inkosi imbusise.